Njengombana sisaraga nje nokugidinga inyanga yelutsha, ilihlo lethu lisesifundeni seMpumalanga lapho ikoro yezamafilimu ithoma ukuthuthuka khona. Imidlalo kamabonakude edlala ngamalimi ebengakathuthukiswa phambilini isiNdebele neSiswati. Izenzo zokuthengisa ngedini, indakamizwa nobulelesi ngezinye zentshijilo ilutsha leBhabatho neMpumalanga eliqalene nazo. Ngikho kanye lokho okwenze abahleli bamafilimu abatsha besifundeni sibona baveze indlela zokulisana nalokho. Lo mdlalo esikhuluma ngawo uthi Umjindi Part 3 udlala ku SABC 1 ngaboSonto. Kuzwa ngongeneleleyo ngomdlalo lo estudio sivakashelwe nguLinda Chirwa ongomunye wabalingisi emidlalweni lo. Linda, sakwamukela indaba zesiNdebele ku DTC. Ngiyajabula ukuthi ngibela ngithola leli thuba ngizohlala nawo phasi eDinzabeni. Siyabona nje kukhulunyiswa Umjindi Part 3. Nisuka phi noMjindi? Umjindi uqala ngomnyaka wa-2015 lapho khona bo the late Mncedisi Shabangu, bo Mr Lucky Khoza kufaka phakathi bo Mr Given Mathabela, Lucky Ngambule bathatha ke abantu labasha baseBhabathon khona eMpumalanga ukuthi ke bende amafilimu ngoba uyakhumbula ukuthi eMpumalanga nawo amafilimu akusiyinto mhlambe lesijwayele kakhulu, kepha bafika benda ama workshop la bathatha khona abantwana estradini babafaka kulomkhakha we-actor bese kwahamba kwathi ngomnyaka wa-2019 kwabe sekusonzela yona iBhabathon Minds and Pan African Resources ukuthi ke ichasela abantwana phela labancane ukuthi njengoba baphuma estradini bangena kumkhakha we-actor baqhubeke nje nabo bangabekeleli so kwahamba sesifika namuhla la sesibonakala khona sibona ukuthi SABC 1 njalo nje ngaboLesonto ngo8 eNzambama irepeat ibe khona ngalesine nga10. Ithuba elifana naleli lisho ukuthini kini Linda? Silijabulele kakhulu ngoba letinye ilwimi liyavela kumabona ukuthi kepha Swati besindlala kakhulu kufaka phakathi nje nesiNdebele nesitsonga nesipulana, kepha kuthola lithuba lenjengaleli silithokotela kakhulu nje sima creative zaseMpumalanga kanike nebahlali baseMpumalanga ngilokhu vele besolo sikufuna sikumele, kepha besolo liba indlala, kepha nyalo ke cha sesifikile ngendlela kayakhona. Lingangani isekelo elithole kuHulumende weMpumalanga ngomjindi ngamanye amahlelo ukulingisa wamafilimu njalo njalo? Uhulumende waseMpumalanga uyanceda kakhulu kakhulu tukema creatives, kepha ngala kumjindi beka sengakafika ngakungako naye siyamema ukuthi asonzele sikhona ukuthi sihambe kanye naye njengoba bese ngibekile ukuthi sichaswa kakhulu iBhabathon Minds and Pan African Resources kanye neElangeni Generation. So naye uhulumende waseMpumalanga siyamema ukuthi asonzele akhone kufaka mbijana sikhona phela kupita labanye bantu ikakhulu ngoba iMpumalanga ikhulu njengoba ngibalile ukuthi siyafuna ukuthi sihlangane neMandebele, sihlangane neMatsonga, sihlangane neMapulane, sende le language yethu ibe se-TV ingagcini ngeSiswati kuphela, sindlondlobale nje iMpumalanga yonke njengoba ke ikhulu nakangaka. Sithembe kusitawusonzela hulumende. Asithembe njalo sonke nje benifike lapha khona namhlanje sengiziphi intshijilo engiqalene nazo nanenza umjindi? Ma challenges mhlambe lesibe nawo ikakhulu labanye abantu abaqala bafuna nje imali, kanti esikhathini esiningi na uqala into ufuna uyiqale ngokuthi uyayithanza and ufuna ukubona uphambili, kepha ke laba abafuna imali babe sebasala endleleni. Lokunye nje lokuba khona ukuthi mhlambe nase kufuna kushuthwe ukhanza usilabanye abekho lokho naloko basenga understandanga the professionality ye-actor amafilimu. Uyakhumbula ukuthi eMpumalanga asinalo ligumbi noma ke isikolo lesifundisa kakhulu ngeart, so labanye nasikwenda bacabanga ukuthi siyadlala or something, kepha lo muhla njengoba sibonakala kuSABC 1 njalo nje ngaboLesonto baqala basonzela abanye abantu bafuna ngena kepha ngako solo sibidana uhulumende wakithi ukuthi bathi khona ukuthi bangene ngoba mabangangena nyalo sobabhadala ngani ngoba abantu bafika bafuna imali yabo. So those are the challenges esinekuba nawo. Linda, wena ulingisa kwaphela nguwena kuchuda wona ukhona uberegisa iDrone niyachuda nenza konke lokho ukhona njani wena ukuzenza zonke nje? Ngilithando lalendo ukuthi ke ngiyakuthanza kushootha needitor nekuphaphisa iDrone bese ukactor nami bangifake nje ngenhloko nje babone ukuthi hayi ndoda muswena ungakhona kuactor lapha asubuye na ungena ubambe nje ipart awu nami ngatibona ngiactor. So ukuthi ngitenekede isikhathi so lendo ngifuna ukuyibona yendeka iphumelela. Jabulise kakhulu ukubona nje lo msebenzi bese lo siwenda uvela kumabona ukuthi beSABC 1. Safisa kakhulu ke siMpumalanga kuthi ke sibe neseries noma sibe netelenovela leto vela kumabona ukuthi ifake nalamanye amalwimi noma ke ilwimi lesinato ekhaya eMpumalanga. Njengoba kuyinyanga yelutsha ungathinde elutsheni leMpumalanga nakho lonke iphasi ukuthi
nabafuna ungena kule koro ngachiya uphi umlayezo? Ukuthi ke bantu ikakhulu labo ke labashuthako baqhubeke bashuthe ukuze sizokhona kubathola basebenzise ama social media platforms kufaka phakathi nje kunabo Facebook nabo TikTok kunani nani sikhona kubona hawo kunebantu enzaweni lesola abalingisako nono sibabiteni madoda sihlaleni nabo sibagroom sende lama workshop lawo bantu banga give up kuloko laba kwendako nabantu bacela 2015 lokudlala enyalo 2023 kusho kona ukuthi kahle kahle nekubeketelela nabo kubaleka kakhulu njengoba ke siyitu enyanga abantu labasha bende kakhulu ne research kushuthwe into letinengcondo letokhona kufundzisa i-public general public so ngiloko nje kepha njengoba ngishilo ukuthi mahulumende atosonzela sizokhona kubathola labanye sifike etinzaweni ntanga kubo njengoba sike sabane ama 9 stops la sihamba khona nje workshop ke labanye abantu eMpumalanga bazuzile ke abantu labasha sebanelwadi labanye kepha kusashoda kungako ke sicela both private sectors and government sectors ukuthi ke basonzele abantu labasha bangahlali babheme tinyawupe nani babuye nje nabo sibe busy manje kungasingasebenzi in silos ngesingisi ukuthi lena le yeah singakaphethi ngikuza ukukhuluma nge-social media inkundla zokuthinta nabo TikTok njalo njalo uyabakhuthaza ukuthi abantu baveze amakhono abo lapho bakhone mhlambe ukuthola isekelo nofana batomule lapho ukuthi bakhone mhlambe uzokulingisa emafilimini? Bakhuthaza kakhulu ngoba kusikhathi sanyalo labantu bavela kakhulu kuma social media sibabitwa as influencers those are our current celebrities manje because social media inemandla inepower now uthola uvela lapha soluyavela kululu sibakubite nawe beng MC bakubite nawe uwente lokuthite njenganje leMpumalanga nje sema awards ayasonzela ayafika nangabe mhlambe siyakubona ku social media kululu silobuso lobu singabuthatha sithi buto present award because upopular yabona so kubaleke kakhulu ukuthi lapho isebenzisa kakhulu social media platforms baningi kakhulu abantu ababukile labafuna abantu abakhuluma ulimi leSwati kepha abantu uthi mhlambe bangasithola kuphi kepha nakuma social media ubatheke nje labanye abantu batokhona uthi hayi man asusonzele ngathi unazo likhono bese ba workshopa njalo ungenile nami bangithola ku social media bo Mr Lucky Khoza yeah wow siyathokoza isikhathi sakho Linda Uspersona endabeni zesilebele lapha ku DTT njenganje ke emtatweni sokhulumisana no Posh Mthweni osemidlalweni yesindebele naye emafilimini. Mthweni ukhona emtatweni? Likhona mna sidame kuhle. Ngiyathokoza Mthweni ukufumana besingakuzwa kuhle ni ngiliphi igama osolithanda ngoba sibona kubhalwe Posh sithi Potsho siberegise liphi? Osolithanda komali njalo ayinto yinye. Siyathokoza. Mthweni lingangani isekelo enilifumana kwekorweni yamafilimu eMpumalanga ngenxa ngesindebeleni? Ingathi ngithi lona nokho likhona noma usachota lapha nalapha ngoba abanye basekela ngokweqiniso kodwa kunabanye abasekela ngokwamanga. Yitsho ke ukuthi abasekela ngokwamanga ngilaba bazobha phasi kilaba mhlamba bathengisa umbereko wethu chikhanyana uthole bawuthengisa ikopi mhlawumbe bayithengisa 10 rand mina wayithina mhlawumbe 620 yabona into ezingalezo so lezo zibizo into ezivulala umbereko wethu uthole ukuthi support yakhona ke iyashota liba incane. Oh zezwakala hayi ngikubone lapha eMaphodla nasidlula kwendleleni nizithengisela ingabe lokho kuyasiza? Usiza kakhulu ngoba ukuthi sifinyelele abalandeli bethu lula ukuthi nje sibalandelele lapha bakhona and so nje mhlambe ke ngithi njengokuthengisa kuma shopping malls so abafuni nawe lapha bayaqotha ngithi no but no bafuna ukuthi ngibhadele imali and then ube lesafana nakho mhlawumbe uhlale lapha yonke imali leyo nayo na ufuna yona ngithi manje lapha ngibone khona lapha laba ngikhona ubathola khona ngokuduzeke ethi nangilapha yakhona ukuthi mhlambe ngeve ngithole ngithengise more than copies yabo. Ungathini elutsheni ngoba kunyanga yelusha ukuthi ilusha bona lingazibandakanya kule koro engiyo yokulingisa? Ngingathi ilusha lethu siba ukuthi lizibandakanye khulu and then imkhakha mnengi musila emafilimina kodwa into evane ngibona ngihlangabezana nayo abantu abanengi abafuna ukungena kulomkhakha lo ngabafuna ukuactor kanti ke into ethayela khulu babhali ubona nje umbereko wethu uyivela kancane nje ukuthi ababhali abasibanengi qala nje umbereko lo uvela kanye ngonyaka ukuthi unyaka ozako ukuthi ukuvela kayi-1 ngonyaka akunababhali and then kulento eziningi ezenziwako nje mhlawumbe ukuthi kufuneka nabo somakhamera nani ababhezi uyazibona into ezinjengalezo. Siyathokoza Mthweni isikhathi sakho sipersonal lapha endabeni zesindebele ku DTT. Thokoza mna khulu.